wimi wa organic kana ute wa kutumia ndawa ni kana withie ni twasubia muthuluko na ni twakwata liula wailite kwa meyitu na kwa indo situ na ini muthenya ni wa mundi twenda unanisia yulwa undu utona kuita mawuma nguku ni siba kube kila musi lembatani yitu ya ukamba we nguku na indi mawume thito maito nyamasia mono twenda umana yona hata tutona kukutana mauwa su tutumia ndawa na sito na kuete udhuo kwa nguku situ kana kuito ene ilati ya matumbi kana nyama siango kuisu nzia sievo tuna mtaalamu muthenya ni wa mundi ulonu idha ituelesia yoni chao kilatwa ili tutumia ne kana kwa ilia nema isu nyeni tawa Robert mutukuna endi twenda kuigwa mawoni maku mokule maku makonetie withia wa nguku yulua mawuma nguku kwisela ili tutukenda imwitano kana kwisela ndini wa page ito ya Facebook ilani Mutongo TV kana kwisela ndini wa channel kito cha YouTube kila ni Mutongo TV Stroke FM official sisi balatu live tunaengelelea comment ya kubau na nitio misisi ya tuende yete na indi ekandi dhoche mwenu itu Anthony Musili ulatu edhitu na kema vinda maingi ofisa wa uimi na mutaalamu wa maundu ma uimi wetu inake kiokoni cha umondi na indi Anthony wa mukitata tamgene saa wati hata indi kula wa ngalikwela na numanati ya nzeo nzepe kuyo na matuno kwenda unene ya kungi kwesuya climate change kiandea na kuoneka yu na indi kila kiwani tuwebundishe kuikalanya na mawa aliyokualame kwa climate change nzela nene ya wikali ni kumana kuikalana mawandili kwa sumeko. Asante na indi muthanyani wa umonde twenda kunene ya yulua mawuma nguku na nondo ni wambe yana kiwicha climate change twambile oba yebwe mawuwa mwetu tona kwasema nguku mokanite na the climate change no okay nyaza no bya muno ekanga mbe namba ukethia education na cia na Mutongo ntina ndi ngekethia imionde ngimiani karibu na ndi matungi ya mbe no ndo no maundu ma organic farming ondala twithito twinena ba wa kimiondani no ithi andu nimekite na nimaende na utanisia na chemical ndo akuona effects kana mathina la mumanite na kutumia sumu kwa sia maundu ma climate kilanga liko ni affected mbika mundu mbene ni affected ni maundu ma climate change ndo waisia umonde no wa ni my report mawau maingi na kuo matenethia wa onanda ni manethia wa ni maingi bangie mai aingi ni mawau ntia ukethia ni tawisi wau kaende ni tamavui ni tamakondo ni wese mwaibuna ne woba ukila ndio monde mwemi nondo ni wela schedule tutwazeta ya vaccination wese bukuisha kwa nailo sanza ibindambe boys bindani nondo boma boy moka lakini monde wethia enisa ibinda mabuye matona kumila kwa huko na nyakana climate change kana bandili kuanzebe no tumete mawo maingi maongeleka manguku ona maindo asante na ndi tuwa bau kwa mawone twenda umana yoni mawume pa manguku ala mana masia aimi muno ukamba wito twasisia na kuyana nondo maondo atu sia kuyana na undu aimi no report muno no weta mawa mawui ola withitwa ipinde asa muno aimi maila lamika nondo awo na kwa kiwango kina ni mabigita bandu gethia ni mambia o control lakini ndo climate change kinasia maibinduka yibinduka ili abala mwimi unezi nguzanzi lango kusia kwa nikananzie oni woka before ni woka oti etinanga wewe longi ni wau twita wa folfox kana wili yango kuisia kwa tani makundu ku mutwe ingi nona makundu kana itau munuka wewe wau sunu wau ai muno ma reportete na mekwasia wende na kwananga kana kuumisia ndiria ya nguku twaisia kwe mauangi tamagu guboro ni la wethi ya muno kwa tatu switu nini wethi ya kaswi ni wende na kuyaonesa lakini wabiga bandu hizo ona kala kaswi ka bwata kekite koti tamuse wethi ya igwa wizi ni siega na wethi ya usinu wa uangu boro na wethi ya na unwende na kuingiba muno tuswine na ndi mawuwa langi wethi anita mawu tamami no nimethi ona kaua emiengi mayuka ama kaelewa nimethi nimeona nguku nimeonenga no ito kwanza ila zailete lakini nimeona nguku ende na kwitha mbutu ende ona kwanza na no ikuya na ndi wethi amayuli manakana nitona daina thina wa mino na kingi ayimande na kunena nyamuno ni thina wa it is external parasites wethi anita mbamba ngule itele
withia ni maweta muno ni sintesta singi bangie icio iciigwa muno nicio ciikiata lakini withia ni maundu machao maundu ma uvandiliku wa nzeve kwa azuni mamwe katika mawel wala waise icio ni na nyumia ku report ni asia mande na kumathi ni ciandiria yo ya nguku Asante. Na indi twithi tutinena yulu wa organic farming na muthenya no wamonde twenda unene ya yulu wanzi ile tutona kutumia kuokitana na mawau ma nguku yobenzia organic tutona kuokitana na mawau asu waweta zia organic zivo zia organic ni thia wa na ile thiwe kuma tene no twazie ni la mindset ko pingeza akili la bengesiwe twauma katika organic twanena ngawa ya organic mweacha mwemi ulonzi ayese bala utaiwe organic nuguswania kindu kinene etele kindu kinene munovyo kita organic na nzia levina munovyo za udene yake na asizio ile akilo kwete ika kila wego yugwacha kila wanenga ngukundu wazovia already na organic kwa uno kuelewa kana kuendea na kuelezea aini kana ziela utumia waambie kutumia mundu akwithe wandu ina mbesa sio kuiwa ndawa ndukani isu ni organic mundu no ya kasui kakanene ba ukaiuta mwimuta nenga ndawa muno twaze kuya reserve muno kuya matela kuona town kungiona ni matezi ya Grovet aimi matezi ya Grovet withi aziwo nde matumia organic no mwemyuzi no kukuya gukuisiwa kwa nini tena ndumi ya mutemu na ndumi ya kina na ndumi ya kina na ibiki ya kwikali kutewa na wasisi okaingi ku masoko ni manene kama hoteli ni manene nimeendao mana sauce ya nguku yumeta ba hello mea kukusia kwa numete na ku kitu numete na ku makueni na kunde nepyo masaku na kunde nepyo ona wa mino mundabyo bala yumete when we use ways lakini umia za umobata unyumo ba ilo ya umoba mazago bao na wasiwasi organic ni wale wabata baijao baini ni kwa ni kwasi hata ni kwasi no tuitie nguku situ kisela organic na organic ni kutumia tuasie maya tuasie herbs ila siba kubi na ito ila tuonanga nguku situ tweke ya kiune tweke ya leune na iende na utetheza katika immune system kutethesya wethe inabikia kwitha itona kuwa na siawa wethe akuita ni laisange na ila tuonene ya organic yo nitiwe betanga ndawa pio sio ndesi ya nguku kana pio mau amwe twailete otumia ndawa na ndawa icio tuisa itumia onacio ni organic kana no ndawa cia kawaida ila tuweta ndawa no ndo ila tuweta ndawa no kinituka tuwete kitunguza umuntu wete isi service ni zimbado no ndawa nuno unapoko anduni herbs ni chawe ni ndawa kila kiwa ndawa ni kasumu chemical kuba kila tuka netwaza netutumia ndawa no herbs ni ndawa kila tutoka utumia ni chawe ni usumu bakongelwa sumu ndene chemical yo tutaweka kwikali indi katika organic nuko kethia kindu ta vaccination kusanza ni kwa ilite mundu kuunwa mina kusanza baby ndaila inenganitwe withie gukuindu ikata ndo na ya ndo na bikia kwikale ukusanza ni kwikata kunenganitwe na still twatisia ni twithia in terms of ndawa nundu waila tunena ndawa itwasie ni kindu kithuime kikaki wa test sionde na kikeke wa recommended dosage umundi kwi makambani mundu wakosa no manyame na aini na kosa herbs isi sionde na kuisisia ni mabikiete kusauja ndawa organic uthi ndukani withia ndawa organic ukaikwikia kiuoni kana kanenga nguku na ithimo kwa ni kwase kana tuinenga ndawa isi tu cia kwisauvisya kwi ndawa organic siendukani twaile kutumia asante na indi Anthony ndatwambie nguku iba yini ni kasui yo chambe ila kasui ka kukali kwe kume tumbeni wailete kwikata na ne maweme ba makwata kasui ka no vya ndo ekulio yo nondo kaingi aingi no tamako ta ukolela ngwa nima pautwa wetela ndema yangu kunia me abatu swini
either kasui ukitete okosa ukitete okuwala tuswitwa alikiwa na incubator kana ninguku yaku yalikilio bau nibo bethe athina munango muno nundu mundi no tweni ka renjo aimi oila mali ja tuswitwo nundu wa biashara withe tuswi ni maumia na maye yote kana wikaye bamwananya kana kuyote hata okay ki biashara ni ki naturally mule kazi tuswi tukatembea na inya tukatindo gethia ni twatu waku lakini ba bika bandu bandu withia nundu nwenda biashara ya tuswi nwenda kukumbingi kwa ibinda yimwe nibo wamina kwalikiria nguku yaku waminenga ochuma kimwe kana chuma ile nundu wa mtia ubetanga tuswi tu nikana we twituoka na uitwe ya nanziela inyoko twe ya nayo nikana tuswi tu twingibe nikana withe na nguku mitunga ingi baya withia ni tona kwambia kulechana kuongela tuswi kwa katika nini Yesu ni bongwasia yu pauyu ai minimo wa kala kali kwithi wathina nundu ila watumia baka suyu akatwa baya chambe ni wakabetanga mutiano la wainya kwa ni kambia kwa twa imbebo mbene ni twazi ni mwambililia wowo nundu kaile kwa ta mutio la wailete nikanaka ya kwanzila ya ilete na kayana kwanzila yaite kwa kalekelia mbebo nikambia kwa twa ni mawo nipo kiambia ila umwe utena rumita immune system utena nzia mbailu ya kumianisia na in case wewe ukite ukethia kajesia na kaiwa kwa hiyo unikenda mtia kwanzia la ilete kila kingi obau keka tutanamba umwe kwa mtia ai bia no matumia iko lakini netu iko ni yuma cia carbon yo carbon isu ni ndoku kwa tuswitu na mmondo ile totumia chao nikana ikie mti wala wailete uitumia yiko okay ni utumia azi control de mini ukethia be ventilation ventilation ile kumanja ikubetanga yiko makazu ingi nimekia wa be tubiso twikia wa wewe anwekia makande nini na twina nzebe na twiyulwa tuswi kuwiria tuswi twende na kaiko kebayo lango kuwiria ila carbonisi ya una ni kuthi na yo kila nundu ila ventilation iria ni kale kuwiria nundu muimia baya ndi baya na access stima access solar no waila kitumia kila kiwa bethe chao bethe na ventilation bayulu lakini baadhi bethe na mutia kwa kila kingine naongelela kuni kwasia kana obautu etu nini ekiwone nundu aliula toya kangine toizali ukethia itatuenda kuitwa na sai tuenda kuitwa kwa nimependa ukethia ni wongela tugeta ato tumauta ekiwone nikana withela tunywa kiu ta liquid paraffin kana mauta wa mauya ila twanywa kiu chune chande yako icha ikololisa cho kana withia twinetha twina thina wa cho kana thina wa digestion kwa hiyo ndio na liquid paraffin na utumia mauta ama yako ama nini ama kiugo lakini withia weke oktonini liquid paraffin no kwate aggravate siko esi ni liquid paraffin ibo katika aggravate ndio withia nyingi mazikita ale mazisi kila kingi nobenda ka glucose ndio akutethesia katika kupata binana mambo digestion o glucose ila ando maisa ila specific ila specific ya kwekali ya utethesia iko ni tundu matu thatu vital mono twetu sio mono pyo paya mwambio ni ndo utethesia tusitu withia ni twetha twikitale tuyana kwanzia la ilete na kuendea na kusia mongo toka nyinga liko nino la bana sela yu osi o ya no lakini watu ya ngino nguku kaingi bau ni bakodaenda kwitha tumawo maingi muno nungu kwino ni kuthi ni kutembea ingi ni kukalanja ingi kalanja ni kukalia kalaka suija ndo ukecha ikakalia sasa ila ya kakalia na sia kaingi baya chuoni na katika chuoni ni kinwala ni temu laka na zinibu kalani na nduba the tenesa ni batona kuma muke na muke usu ni ammonia ile ko kwatana na bala bandu kakalilwe ni tona kwete nundu ya so uja bandu bakulikila mowo ni tona kwete thina katika tuswi ko uyethia kusu bya hygiene wa yamambioni inzi omuno katika kutethesia
kukitana na mawo tuswine na muno ingo kone cionthe nundu waiza kaswine ni wese waza kila kindu kyonthe ko uno ngina twambie baya na yo kaswike kanini be nzanzo kaile to nengwana kanenga we kamina mithina yanda kana siuma cia kaswine kaile nzanzo lakini ndo azisia nge ku yakithekani mwili ambanto inzanzo siiba siikwo lakini toka kuota ni nzanzo siikwo na twaizia nge vulnerability kana kukwata muno kwa mawo withia nge muno ku ya musi nundu anzia ile nge matumite na nundu kangi kuya reserve nge methamezi ya hygiene ila traditional ila ya kalikonizu ko ni raite thesia muno nundu aini mayita mayese nundu mayaelewe lakini metha matumite muno ko nikane sienda nzanzo ambe nda chuma chambe wenda kuikia nzanzo kutona nza kuinga nzanzo ya Newcastle kana mabui na indi chuma cha kele mtona nga nzanzo isu ya Ngumboro maiwa gala kaneli nenga wenzanzo ngi ya Fall Fox ngana wethie ni raitona ku build immune ukethia mawo kama yubikia kwitha imabinea kwa mwimi lote na utoni wa kuthoa nzanzo isu kuma kwa Agrovet ni cha utono nenga tusui twake ni asa tusui kaingi ndo aimi ni matumia herbs oila media wanasio no kumaende na kumaene karejera zira sinzio kwa ile yake ndo tagali kitunguu saumu amna tusui kete na quantity nini ukethia kitiki kwa tu muno ndo tona kwa kunenga nini I mean keluma ukethia kanini nika nundu wale ni to nini nikaendelea na utethesia immunity na wa mina ukitana na immunity kana kutethesia ika mitutu na mawo mwe weather na bina no sia iko no sia mitutu yesu no sia mitutu yesu kokima kwa ulikuwa wito muno kwa ni utumia ta kitunguu saumu ni utumia keluma kwekia kibuni aingi mbaro ni matumia ndulu bekeria kiuki wekita ndulu na indi withia ni ciandia na kupikia okuyita kwa kubini azi aingi ni matumia combination ya sino bingi muno na indi ibikia na kwitha itona kuyita na twathi katika Agrovet ingwa za kwina ndawa ni they specifically penda waisa witu organic ya kuita kilogo guzu ya kwambia tuswitu to nini ugekia kiuni mungu akunywa na ni uka ukethia elangu muno ya ali cha matumbi ni kwetha na amama sita mbangule ndize wala umete mosita hata na sisi tunitona ku affect tusui na mundu alete kukutana na siata mweka nesa nundu wake nundu onatiambia tunene yeka na katika mbangule tuitele nimwe siambie kwete thina muno pyo na waiza siambie kwete thina muno nimbe ni changia wane ubyubu ila kwetha no ubyubu tu matumbe twalikanga nundu itha ila tumita conducive environment kuziana kuni kiunyusiana muno nundu wa ubyubu kila kingi nundu wa kito nundu cia kwata bandu itona ku multiply ya kwa mituke ko nisiba kwa wingi ko chambe nundu wa kukitana na isu tikwetela mbangule sise kwithiwa tikwetela mbangule wese kwithia kitu ibinda yande ni chailera kikitheu nundu ila chailera kikitheu ni wapetanga wikalo kana pala matumbe matona olekelwa matona nini mbangule itona kusiayo ko une kitu kitha kikitheu twina mu ula mu ni wa ilo kusunga na wa mina kusunga uithiwe kangezia ukutani katika floor kula kwimialika oyekangisia nwa mina kwikangisia ila mugusu nundu in form of dust kito walika bwire ndai bakamwalikani pai itumbelelekelwa nundu miasi wana iyo thita wire yalika na kwa ila mbangule wetha wire atimbe ani na indi ye mauni multiply ye makwikale ila kingi ni kututa na mayala mena minyungo for example ile ape mubangi kweli anu tutana bangi ino tutana muta eni kilo chonde kina munyungo wewe ani kitona kusukuma kana kupera kana kutedezya kwiga mbangule tembe yani kala kwike kali kukla ki maana ni
kwananga environment ya utereza kindu gikara obanini ni kana tusisia wasia waku na indi museisia twende na onanania yulu wa undu utona kusuvia nguku ciaku uitumia nzia organic kana ite na ndawa undu twatumia nzia isu bindani ya tene ukethia kilu makibo miti ya muke otouwe wa mutaalamu itwa wetata mubangi muta cia ututa cho changu kana numba ya nguku nikano kethia ni wokitana na sindu ta mbangula kana ndangula ondu musita kwenu na kitele kati wa sindu ingi ila sithia wa indi yete ukono ngukuni siaku na indi twenda kuigwa mawoni maku kana mokulyo maku na ni kwisila ilite tukenda 15 namba itu ya otomani mukuviva iki ndu bandini wa otomani usu kana na ulike ndeni wa page itu ya Facebook ila ni Mutongoi TV kana kwisila channel kitu cha Mutongoi TV Stroke FM official na huko ndeni ngethi wa DCC ya otomani maku kana withie ni twa uthethe cia umanene hata utona kuithia nguko ciaku uteulika ngalama nene ya utinda uthowete ndawa nundu ndini wa maudhulu kwa maitu ndawa siebo. Asante. Wende indi twende naone na yulua betisu to na utumia na niwa weta mubangi niwa weta mutaa disi rosemary kanaona yona utute nayo ni ututa pate asia kindu chonde kina smell kindu chonde kina munkyosu nikitete asia bandu withi ni kielelo ni kwananga mawithulu ko maseo na kindu gikwikala ndu for example kayikala bandu be ko withi andu imuyani ono kalekelwa lu bandu be iko withi andu imuyani kwanzi yesu ndani mundu utenda uyanuthi kwa huyu tusamudu tu baba imungana ipira tutetu yani kila kingi ni pe nini powder itawa diatomite ni vya wenza wana kuwithi aya ni akima kimangwa na ukeria ida in form of mutu na ida inzi okokwekekangizia nundu ila embangule kanongala yoko tina kanini ukera kena muthemba wa to spikes tatumindwa twa muthemba ukera ila mbangule yoko lianya kanini kau ni tona ngawa na tona ngwa yithi andi kwika ali ndi kuyana kwanza ila ile kau ai nimera matona kwikangisia kitoni kana wikisa ingukuni ukera ni apikia na kusia lakini cha muhimu ni kwikalia kitu kithe kitheu mabinda onthe we na we thienda pe magutini metha uthetie kana kila kingine chetha kikinyeu kwanza ya kwikisia mwau na nizingi netha ngiweta na nituma kwa tusui na kaswini kaendea na kuyana no bikisie nzanza leto none ngaya bicha mwayomwe yini batwa asia kana kai kauma kaswi yuni kambia na utweka nguku na ni maume ba matona kuka na tona masia hata kanje tusui tukaza tusui ni twatana zena no twaminamya ile ndo no aisia liwa tusui wathiwa ni onanga mekuma muthenya wambe mbikamya ile bandu bamya ile ni wailo to utana zena na chickmash ukaintroduce growers na indi withi abu ni waitha utona wa etha ya kuma muthenya wambe mwati yenzanzo lo ailete no nengie kana no nengio herbs itu weta ndawa itu weta situ kwanza ila ailete withi ya puni kapituka na kapituka withi ya yumwe no tona kwitha na immune ila ailete ukeria no kitana na mauala matona kwikale indi utheu na kwende ona kunenga herbs isu withi anoendea na uchangia noendea na utethesi nundu ba wati utheu no kanenga liula wailete nundu na oliu toto azi no patia ndawa nundu cia moya nesa mbaro ni zira na mawo kila kingi mbaro ni liuweva ulu iliata mbaro no uchangia katika mawo nundu for example ukawithie endani wanenga liu na aflatoxin ni wambia ni sana thina kuma baya nundu aflatoxin isi alika sumuzi walika bikaweza olika mwe weza olika kaswikundu ikalana ibinda kwa yasa na ikaikata na ikauka ani atha nguku kuya mbato maundu ni mali uno mekikata no mekuchangia kila kingi kiuka ingi kichangia katika maundu mama wao ni paya kituni ondo sili si kite sianata inamba yanata space ya raya namba ondo weki yangu kumbingi bandu batailete wewe yani mbinge kila kinge inguko wewe bulanya temeani onde leto swi
beisa katikati tonzamba be sia ulecha sio bandu bamwe iwe thia mbato zino ni gitwa no changio mawo ata kubulania nguko sio mbeno ndo itwisi muno we ya misi mingi wathi nomba ya nguko no imwe for example muno okay ingi kuya no imwe lakini we thia la sienza isi katika free range ni utembea lakini bani bibingete bandu bamwe kwenda bibingete babamwe na twazi yetu tuswitwa mbakwe na tuo withia ni tutambia kuyania withia katika kuya hiyo yo ndumwe ona kaingi ni wona ila nguku thina tuswitwa yo aibe bandu bikia ukethia ni enda utendi wisanga munango na ni wisanga munango inaanza tuswitwa ni amini atusu nondo tia na iya ni konja kwa wini waile se chambe kubathukania nondo wa wiki thi kilango ko ni kuyeka bona nondo ya mabona ni mwambie wo pa ila immune system kila kingi na nondo ni papa yanga ya immune system kila kingi ni weta yulua kutomangana kila ni wetia kutomangana yo ni chao kila kitu mangu ko itomanga ile ingi beto itomangana nondo wanza kila kingi nondo space inza na space na ingi kila kingi tio kula kukita ko ila ziada zitomangana na izia minotoma hisikasui nguko ino ni kutoma kasui kana ni utomana nondo tisi sisi sia ejimwe ko ukatoma ila na izepa umila ndakame siona red na yena munu sionde ni utendi itomange ni nizu na ya ni alika na ni kwao na ni ba umila chao ni ba na mwana wa kuliko wao kila kingi nina wetanga ya kukita ina weta mawau manini zia raisi za wao kulika itwase muno mostly isi no sio kaika changia wetha bulanete bandu bamwe kila kingi wethia resistance ya mawau ti undumwe ukwinena ni tona kumiangisia lakini yaete kasui yaete ila ingi wethia kani ketha ke vulnerable munango mbewa chao mbewa ingi ko sia ile kubulana na ila ingi waibulanya mbato nondwa ila overcrowding pe ila nzebe toto nini tuibeba kwanza ila ya ilete ndo tuikwete ka space kanini tutona kwa fashwa ndo wani tutungi na indi yambi ya kwete na mathinazo nguko moya we spread mituki mundu ni bapingia ndise bandu ni bapingia ko isi bamwe enani wo na ikwa na nzebe sio ndese yakwata sabali umwe lakini ndani si ekibaluka na simbe yani wethi ana ibinewa yani na binewa na notona control mitukange nguko imwe yenda space yana tanika na withie ila muhimi no so bya nomba yake ni wisi ase bya no ile tolika nguko sia nondo mwana kaingi dithaye kibathukanio kuyanana na aimi na kuyanana kaingi na nzela umethia mundu ukaithia katika meta withia hata tumita conventional hiyo ikiwa katika latu cages withia nini zio na mita nini 1 square nini withia nota 1 square foot iyo bala yetu ndio tembea ndio kwikata kwa hiyo anze nginzi twazia ni tambini na ende ilango kwa undu susongeta wakaida ita 1 meter square withia ina mwana wa nudu ni ile na mwana wa utiuka waya ya utembea ya ka exercise ni kana withia ni ande ana usia mawa mundu ila twazia ngo kwika exercise ni taite the yo muno kwa kutsiania na kukwatwa ni mawu kanela rumita immune system kwa tia za specific ndio 1 meter square be 1 feet square lakini umwana withena pano ngugwezu no tembea neto no twanyukanga lakini yao meki abantu bamwe ki organic twaziani kuumia nunu ndira na mwana wa kula na freedom ndina freedom na ngubuya ile na freedom kana na principles kana mia yangu asante zongo ku twaile tomenenga ngaliu ata na besi ndo organic tona bulania na liusu ilati kuinengo kethia no watethesia kusia mowo ya ino twazia katika uwo kana maliu wanengwa ya mona ngaliu na balance diet wachangia chao mowo kwa katika maliu maito twina herbs kana
singelo ile utia utuongelela ndini nikana itethesi na bado withia na ndawa. For example tuina muringa ni mwingi misi ile ibinda wokio promote ito muno ni museo kwa kunywa na wati ambado ni museo muno kwa nguku matu kama wainenga oikaza na bado ngio noka pipe juice ukasikia withia no tandawa na bado ni siongelela twasiola to kana twasie kumitethesya kwitha na immune muno katika nini mwayo tunenyengi garlic kitunguu saumu ya acho kichumo the powder form na niongela nindialu ukethia ila ya ni andia na tethesya mawau maingi methia wa ngukuni without coccidiasis la withia ngukuni ni kuitwa ndakame ni kumia ndakame withia zinyande na kutethesya mawau tazu na indi toke sukuma greens na ongela katika leu kana wa incorporate sida na vitamin C wethi ni da itethesya ngukui kwithia ine da itona kukwatwa ni mo kana kutethesya la tumita zazi onde immune ni tethesya muno ndu withia be mawau maingi maumana na kujana ino ndu ngukui you access iyo kwata vitamin C la siailete iyo kwata minerals ila siailete na kwa kitumichu yambe ya kuwa na ndo ithia hai ni mabikia kwitha na asara mbingi asara ete ile kwithiwa nundu maileta matumie manengie ngukusio greens ona kaingi twa isai kwa na ila ni matumia greens muno tasukuma kano sidula mbingi cia greens ni endao tethesya itumbe mbene ngethia ni etha muyo na ila yo ni thia nuona ya bindwa nini ukethia mwimi nukuonekana ba uiya nuona kana kweli mwimi unatumie greens kwa wingi. Asante na indi nienda mbaosa ikulu jemwe no ndawete teno asiani mubea mutaalamu ndo unene ya kila kitu mangu kuitwa manga na choni chao kila kitu mangu ku ito mama tumbi ula uka ogezi yangu ku imweni sio nyo matumbi to no lecha na yesiokea yesiokea ina witha we mwaona utona kwikata kainki babu gaithia ni lack of calcium eze kama no tautasi omunyu sina calcium nondo yozi ina ilakite nundu kimani kikosi yake okila kingi kikosi yani ingu kukuona je tumbe nundu waisha palangu kuja ile kelia ile pia mbit no tabeka binduo kanini pero ya mino lekelia ndina access ya kwitha ite kale iyona welo da kwa bindu kila kingine yengu kuja sa utoma na ya komana kana netumbe ya komana netumbe kana ya tomana ya mino kusama imwe ye tumbe na kamunyu na ya mino ya kamunyu kau not the same oila na isiengo kuja kalua bekanda kama na ya toma ya kamunyu kau kwa uno kwe ni da ya iso kangeli ate uni sio kangeli ate kanini kau kwa kila kisioni buku cia kwithia ni cie wetha itona kunenga calcium na calcium ino ni tona kuma na itwa ta green city ni tona ngi kuma na mabende uthiite mabende na wa mno mathia mali uketa ni powder form ukanenga ukakia ngula tumita bone meal ukongela leune na kila kingi no tona on the mass tumbe mbene ikole ukayonia mwaki no yethia no aminothia uinenga nguku ni the access munyosi ukasi mwisi kwenda na ende iye kwa unya matumbe nondo ki organic tia tuye ni karenjia ai ni kotila nini monuka tila monona ni siamo meka otila monuka kana kuvenja kwi muise mwa kotila nguku tuye ni karenjia organic tuyasia nguku ya ile kalono na charalono ngaiwa me mwamyo mjeze ile kwa ila wa mitilani wa pekindu wa ndinae pekindu wa miola nuko na katika kuyali undike za indiani unduka munuka kwa kwata na kaka osali unesa wiri ambapo enda utomanga mbemba ikaunya kanini kaunesa ile kutomanga greens wa myobe ya bandu wiri ambado tibeani
Okay, asante. Na ndi tenda kuendea kuigwa maoni maku kana makule maku Kiswahili tukenda imuitano na itubikia na kusongia. Anton ando ingi ni moka ama katho wangu kumanza lela waete nguku utanamba omegulania na ilasi yaku walito mekata nikana usiye mawo kiu ni azia katika kuete nguku ngeni omyo soko waete musi ni azia kiu kimwe ni kyo kichangite muno byo katika mawo nuru ya mawo maingi mekita kwetu na ala ma control ite muno palangu kuma mayete kana me kuithisia ni ya spread ya mawo ndi kwa wingi ko buku ina ni omya sokoni na ni waete musi na ni tona ira bala umisie pei na wo kana wanzi yani ngali wiyete kisu mota wiye nurizi mota eno waile langu ko yaku utana ilela utana kuaniwa nayo kuita nguku ingi na nguku izito na zacindo ko ila sioka mbaile ida bandu basio kana kitoke sio specifically changu ko ila waete kwamba kuyagu na ende kuisia yesi na ende wamina kuisia yesi bana mithenya itatu kana chuma nutona nuona nguku ndo yathili ikumbia hivyo ugethe nguku ni nzali kuni kusemba ni kuyaneza ugethe nguku ici na nini tindwa nigo tona kulikanya na ila ingi ingi nutona kuete no yambi ominde mitreat yo yambi ominenge onzanzo bau yambi ominenge onda bau nikana withi neketha ina kawolu kenda kwika ni wetho tona kubetangana nao kila kingi ombado na bailiu ne kaingo kumbene kuka kusia muka usio katoni kau naku ngami kusia bu na ndo wasobia naku uiri unanga nguku ila ingi oli lilika na woka wikwete nguku na nisi ndo alama ko ilangwa nzo adina sio wangu kuisu adina sio no bala pe likely ko ku spread ni yesu nikitu mikaingi wewe ya katika nyumba ya nguku nipaelele la footbath kila kiu kidana na baba uno ndo ukina naende kila kinge kwamba ubetanga ngo ila we nasio no yiki specifically siapa ko yalete dana ngwa sia kila bandu baulika bala bangu ko ila sioka na nguku ila ingi specifically mono ila ukite nasio yu ila we ya nasio ajini na leta yebu mapinda one ndo twaoisia wauta mabui kana fall fox nundo ni viral ni wauto no na ikamitoke muno byo na saingi no nya ika no tena na indalili tamabui kaingi no tamate na indalili bukusia kusienzeo nienesa lakini kwa choyo kaithias sibo icho kila kichangia ukethia muimi yamuka muthema ma yethia nguku ciake cionthe ni ikwie niwo kwanza no ndo virus ici muno ya mabui ya mabui no ndo waze symptoms kana mawonani ya mawonani ukibatha kwa pia alama kuoneka ngethia nguku ino ni kwitwa ndakame ni ekia kuya ni kungolota nini kwitwa green tinda kame ndakame ni coccidiosis lakini green wethio ni mabui ko nuambia no uzu nuambia na ndio yaambia ukoma yaambia kwikala mbi mwisho ni saona yaambia thiowa ngingo ndio itangi kuna ona thiowa na ile kata hiyo baluka list no elewa ni mabui lakini mauka ingenzi yenge virus iko kethia nguku ciaku si sawa lakini all over yuka imuna yikala strike na yikwa na ino ile watu ai prevent wanela scheduled vaccination ukethia no iseti nawa ni yitatu mi nina sanza ni kana withie ni ata ina full to full immune system ukethia nditona bikia kwikale kwa na nguku yu ibika abantu kasi ni amachua ni nguku ni ma na be bandu to no biko kasi yundi enda ndawa kana ni lazima wikale kile binda yonde wisisia no isiki ya sindu isu awetane kana wende na kuisuviana na mawo twaisia nguku ndi binda twisaje binda undi ikale ndi the na ndawa una ndu ile na lini ma utaite soko ndo kama nuna sisi ndo kila kiboni ikala mapinda kwa mapinda tuya sasa ndo wikale wiki lakini wewe ya noto no repeat after chuma kima after suma ile kano itatu ukethia ni wekia no wekia ndawa isu ni wekia herbs isu ni kana wewe ni ende na kubuild immune nondo nini itwaze herbs ndia tundo mwana vaccination ite wekia imwe wewe ni aketa for miezi 3 nondo ya actia mbola ndio tumia ndaa kuikia tasuma ile tosuma itatu kamba kweka chuma kimwe kana suma ile ukasioka ingi ukekia kana yende na beauty nini hizo
Asante. Bewo na muno itawoka ila kwenzo no yewa anoma yase kana weta wene nguku kuyanzu kula kuimba metho then we weta wene nzo kana witha we bana mwini atona ku itata organically. Okay, ai mimazi ya weta wene nzo na diki kino market ya okumya kwa alama ya iwebo kana nundu akaindokeza akayenda ikalonzo kazi ya kalonzo lakini twazie kindu methiye na yu saingi twasia ati usio kubuthia kiki uneno kwa ile ukiki ya research ukambia oswane ai nikimekweta ai nitowanzo yu ati yo nunu yu kethia ni conditions environmental tizitata conditions zile si vya wewe ndaje ibinda ya bikayanzo we nzebe lida idiata kwitha beko kwitha tano kwitha chao ena ni flowering cake katika flowering nzebe lida idiata nuko toka kaile kanunu ile ila maembe lakini mwaona ni kahawa ila wende na flower kwitha na makua maingi wewe amwimizi no associate kwa yona jao na kahawa lakini lilika be kala ka smell kiumwa ni la ya kahawa so you kaida ni allergic kwa mundu kwa hiyo ni allergy ya chao akala rumu kiaswe ni kwa hiyo ndiko tu lakini ni asia no maweta ni sema kiu mundu ibinda yeu niwo ka virus kala ka typhoid kege yawa keke yani nanze beke ikatete environment nzio nikana wili nikatona kumila na indi kwa affect nguko na ekayukwi na climate change tutuye twisi kana nzocio kila muno moi wa monza na kwitha kwikuthithu nitwana kwasekana ka virus kau muno kenda ila kuthithu kana ni ila kubyo. Okay, you tuoka ni veitha na changes nondo climate change itengemeania na specific location ilawe nondo munde twiba labda ni kuthithu lakini kitui withia besu yingi evyo muno byo ko withia kanini kaunika nikende wa ni chao paun wa usiwe ko lakini kwa masako yiko ila kwa kuweza kwetha kinini nonga liko yande chao ko climate change ukipindwa ni te maundu asu yukethia no wa ukibathukani nundu ezi witu mira environment nini conducive kwitha inde yani no ngina withia yutila tuna manetha me time lokethia ni twisi season ino kwikina na micho kitumio wala mwambia ni tiweta rate ya nyingi no report mawo kibathukanio ebinda ni la jetezo nundu wa mabandeli kwa manini nenzebe kwa utia na asia kwithano nwithi ya mawo mabui ni maingi muno byo nundu wa nzebe na nundu wa ni woka ebinda ni ya uthithu the same nwithi ya kwina nyundu immune ndi nwithi ya mambo azimeko lakini mambo azimewa lakini specific areas na ibinde kibathukana yeah na usune weba na utona kuusi yata na kuui tata ilawa kwa tanguko yako kaingi muka wethe tamabui mwidi akaingi asuni ni moka ila kwenda ukite ka uthitu na ila ingi tana ila kwina byo mwingi muno na bana ndwa ibinda yanze bila wethe spread nini nzebe ni ibo kwa wingi na kito kuya ya pesi no mbingi nundu nikano wa wikethiwe pe factors no mbingi siria wasindini with ya be iko pe nzebe na be sindu isu ko ila environment yetha ina maundu ya sindu isu niwo wa ku strike o kaithia enda ni mabui kukite mbuani kana after kito pama iwe 10 tiwo to eju ni ya ngukunisia ila usanzo nundu withi ai nyingi kumilila mwa iwe 10 na ile bamenda utela nibo malalamika angu kuzitia kwa nisi yakwa no ithi andatike siwenda kuikata wenda unenga zanzo ni nzele kwa hiyo ile tawazanzie mwa iwe 10 3 months before ukateka na before uweze uisa uko withiwa ibindani lila wenda utangu kusiako na kwa hiyo katika schedule ya maundu ma mabui kutaneza kwitha maundu ama climate change weria ni wala sanza kana katatu wa mwaka kwa hiyo weria ni yetatu nzanzo eno nende na utethesia ara itwe ni ku suppress kusiea virus nundu virus ya
mabui withia ongukuni ku kita minenga nawe kanesi withia ndina bina kwa after miezi 3 kana miezi 4 uimikia kale ayitoka indi katika ndamu ina nzanzo nuka withia twina kitunguu saumu kila ukikima na ile informal kigu nilotona kuongela katika kigu nwaza kitunguu kieluma na utona ukakwikia bau twina ndulu na sio utona irona kwikia chao okatika kigu hii combination hizo itetheja virus ino withia ndinera ina binawa yokila ikita witha yindi na ini kukusia kwithia ina pikia kwitha siwa itu nene aingi o mauga bai mimo weta muno mametho ugeria ni maende na kuongeleka kwa wingi muno na toka mauma metho withia ni witha mekundu kwili pemwe kwetwe ni fango bengi ni virus bengi kwetwe ni bacteria na withia no ya virus muno ni environment iliata mundu kaingi ni tukota uspread wa ni umu kwa hiyo nda pala withite nguku pena kitheka pena kiule kangi tiu na wizi kiu umu no usiani abwa mituke ka umuku enda kena virus ina ikoka ka umanguku uona na ina makundu katika kipuku katoka nini na ndio uosu withi na muno na waileda wao siye kaswike mayumwe kana ke meyile ndo nzanzo uwe nando anzanza ndo ando ngima iko dao zanza na wesi ya fall fox wili ani ko kaida na thinosu kwa windi thinosu wa mila muno nwenda kwitha no theu na ku make compound wili baina kiuke kiumbanite bau na pai kutu undu itona kutethesia tomu kwitha na bandu basio ba kwa kusiane wawulonge wa metho no to ita infectious coryza na wili ya na wosuka muno ndwa katika kitu iko dela ibo kuchangiwa niko ubira be iko ni kuma ula muke muthuku na muke muthuku kula contamination yiku ine mududu la bacteria la ikunya yecha wili anyali kangukuni andi yembele na kwikala kula kikimana muno byo te infectious coryza na sionde ni kwikala beba theu kila kingo kuya wawa ile tomekata ya mina kuwa nutona kosa turmeric ni ndio ito kitunguu kana kinza la ile ginger ile tangawizi ni ya orange ya orange ya isi nutona kosa kwa kima okethia ni waso vya kagu na ndi kagu kauna wongela niona katimo no ikia katika ibaka katika nini katika kiketa walite kwamba umya kaindoka u kendeni ni waile kumya ni waile kwa nini kali ukaumya ingine pia ni ukari yani meukia muno kuona mawikali kwa stew wabuite banini ukari nini tona kwa access ndini yali kandi nini tona utetheze ukasukuma kakauma na kakuokeria nguku yaku yapo na ndi kila kingo yethia na swila ite inawa ni waipetanga nundu ni kuendea na ukwatani nundu no spread ya kwa mituki na witha wina wasio mingi muno pyo nundu wana waende yangu kuiyacia metho nuka ni wetha na itau ni yaeka oya ni yaeka kapona ndi na igwa na yakwa ni wasio na kaingia imeimana ila kaswika kwa ila nguku imwe yakwa kana ni wasio nundu ndatala imbesa hii kitu ni akatala imwe ile itatu na ima na sie njiva kuyaza ni maana 5 mwezi ni 2,500 si chaoni si kitu ila baye mwana wa 2,500 na pegilina na maana 5 na bauno aitele maana yenda ku take measures ila si ilete lakini maza gwate kweka akazi ayo mwana ndiye lengi no ndi kana la wonyo ukie ani woyin kukusia na ndolo kana pele utumie penda wotumie pema ndo maingi wiki mukitunguza undandi wa soko kwenda ndabandite ndani turmeric yesu na zinu mbinge kwa hiyo yabe wasiwadi asante na inde ni siwe sawa we me no the okete na ni sibe mundu ke kulia yoki
wemi no utomeke tite utumia ndawa no tutumia sindu siba umondane na nguku situ ikasoveka disi kana ni wonete ndawa hii thukuma kola ithitwa ithiuka itembete atikona aimiala tusomethetie nawe kaukona umwimi wo kutabasi akapia ni natumia ndawa nisia kwithia ni nanga mbesa mbingi ndiwa ndawa lakini nesa kwithia kindu kila muna tubunde isi ona tiku bundewe kindu kila muna tulilikanije nundu andu ila ingi na kisomo alangi mena kisomo na andu alako ono mundi twathi kikundini tuyu inanzia ilanza oto yikwasya organic kusiani tumika ila ita participatory training mini taudu ya wandu ako ani tuma kadao kuya yo mekata nikana mabikie na kuita na kukitana na midudu kana mawu katika nguku namo ni manenga na enzi yaisi makarabia tuweka ati mukulia naenda ni weka na ya kuzawa ikieneke ndio yacha kizungu joka ndio ni kila mundu ekata ati okizungu ni tama na yini sisi kwikata isi umete katika ngroveti tukona nisio chao isi ukathiwa nisio nseo uwithiwa akili ni wewe okio ya pinduko vanini nuno mona kila kiuma nza nicho kizombe wa kila ndumia na ende juma amina kushare na yambe ya kweka na amina kweka kila mundu no kwewa kwaza mbona ni daona mutulu kwa mundu mutulu je na watu withia mutulu mato ila wakimanga no wa tuweta wa itau wakimanga na kawe kiabo no nungu tete sio kubo kuyaje ndwana kiduduba ndwana kitunguza unga ndwana kilu baba niona mwarubaini ba mubangi ngitai kale kumbe zindu hizi ndani chao ni ndawana yambi ya kuitumia naambi ya kuitumia ayo langalama yani ni nao langalama yuke nukinge ile mai report kana mai wetani inguku matwa asoko nisira sina demand muno nondo ila madime nguku ile ediwa kana bala yendie zaiwa na wewe ya customers wala mama nimeua nguku zwe nini nimeenda manolo na mieti na kolo na mieti enda no block na wait muno yesi yambe okunia wina nguku ingi kuko akitumi chiwe mama nguku siaku nundu wako tumia kuita na zela ya ilete sina musamo museo na ikwete ya mbesa nzio ni kwendeka uyongela mbesa kwa ai nyingine ma report itekeu na makwasi amoni makanite na chao na kuthoa ndawa maende na kutumia ndawa iza kila kingi nundu ni umatethesa muno ko langarama kugeria ba ibinda ya pesa isoko ni ibinda ya utinda maswani te nizo naende kila kingi chose nyoni maende na vumbu anzia ingindi kuidia kuikwa mwimi akakuya keke na isi okangela ikuya ingindi hiyo ona muti kana iya ya black jack munze kwanza uswambie na nenga nguku siitha na thina wa mino siitha na nini na yungwete kunenga na isiekete kata chao na mino kou ai nimbene mayende wana kutabia ingi nzia ingi matumite na ende matunenga nzia hii na itutiyosa na tuina ikisia langi yana withie nundu kiasia ai mwimi asome kuma kwa olongi na asoma kwa olongi imasometa na kwanza ila zaidi. Asante. Tuende mina nundu masama itu naona madhala na kwa mwemi ukuithia nguku siake ni kanatho si withia salani leo ilito thosi nguku ya kuya bicha ukuya nata nundu mwe wiwa mondu asia nguku izuma nguku isu niteleketie muno ni baba ilito tho ilia nguku siaku ni kanandu ketele bindethi muno withia ni sia soko. Katika maundu mautangu kusaingini kutengemea muithilie na prevalence ya customer ala maisa alipa nundu kwa withia ina kipathuka nundu withia nguku ya kikambani withia nukumita inaendanga lakini pia mwini ungi pia customer ungi na kelenda withia na ilo kuya niwe ya mbika atuleka vende kwa hiyo wewe mimi ni tatu nyina pau ukwezi ni yakwenda na waisa wina mbesa mbingi wisa ni wewe baya wewe mimi wona kakukuka nika niki unungona lakini
ta ni ko ke kwendeka na menga nene ina na mambingi withia na mitwa soko ndi kwendeka ngo bewe no saini tenge ni asia katika kuta ni kutengemeana wendi wa customers ila si kutumia kwa umwe amane market ili hata soko ili hata ni chao kiendeka enda ni locally with amende no nene lakini enda ni like big hotels with you member la tenda kwa bia mitoke no tulanga mitoke mundu mwanzio na shughuli mbingi lakini no to ile kweka nguku ikabikia bandu kethia na ko bia ndio bia neza ni mbomu mundu gwithia ona nyumba ne muiya ona muzi gwithia ni nguta ya tangombe asante ndi Elton kwa mwenye wenda umanambe yange yulwa undu tona usuvia ngukosi yake ni ba utona otetheka ni atia mundu wenda kumana muno ni atia no atutembele karo katumani kana katembelea kangundo twina ofisi na ndi ntuithiana nake bau na tuyendea na kumusomethia muno yulwa maundu manguku na muno na maundu ala twaile imani makibathukani bingi nundu wa kusuvia uima wito wa uima wa indo ila tikuithia uima wa kila tukuima ona uima wa mawithi ululuko nundu kamina kukitana na uima wa mawithi ululuko uima wa mundu uima wa mimela tukuima na uima wa kila tukubanda withia already twasuvia environment na ithe bene twetethecia time na jumla kila mundu wonde wa mutethecia kuja liu ula wa ilite no monde nitu ya liu wina chemical bingi wina sumu mingi na liu mundu utona kuikia no liula uwite bene kana withimite ukwilo tona kuikia ni la wimite na nzila ciaku ciagumucie na wisi naga ukwino ndina chemical ndina sumu katika moyo wako asante na ndito cia muthimi nukiliulia niki muemi wailite kwa kanziani isi ya organic kuithia nguku ciake na ndito cia muthia ni azia kitumi chaku ya aimimoke katika umi wa organic muno no kila kinene muno kyo ni health umundi tuyanai nundu andu naingi ne production nongi na yingi anundu akwitha production nongi na ida yulu aingi maindika shortcuts malika katika shortcuts maitumia sumu mwingi maitumia ila tuzieta growth promoters kindu cha kubeya kasui oyu kia ni mituki nikanothe na kwanza yesu ile kindu kini kitona yopike ya kwitha na kiitumisia ibinda ingi ukite mtu aisio monde tulina mawu maingi muno takanza na maingi mu lifestyle diseases withia mawu aya mathinaja maeteto nundu ya sumu ila tokuya kumana na sindula tekuya twaisio monde kindu tetumbe nitiuya na ili endeka muno kwa wingi na nuthi andu wangu kale tumbe ukethia no kuigwa stories ya itumbe ibabikire bandu ukethia no tamwe so ndo meet in demand na kila kingi ndo wala cost withia no netumbe na mbesa nini uende uyiwe nikanone kwa withia na jo itona iraje eto kwanzila itaili aliende na kuete mawu kuna za kila kisio cha tudiwe katika mambo organic ni kana withia ntwala liula masio ntwa suvia mi yaitu kila kingi withia suvia environment ndu la wanenga bukusia ku unenga dawa sina sumu kasuva kanu kwicha na ila wecha nika contaminate environment nika uthikwa umbua nika uthiosini na environment ni era yenduko na endi kwanza yesu area maundu ama wadili kwanzebe ni maendeana kuongeleka mungu asimuzi we miondani kama mawuzi ni kone alatui kwa hiyo tulike katika organic tuime kindu kila kitena sumu tuime ile umutheu naende kwa tu no tunenga bina ona no tunitetheja katika mauswani umunde andu nimekulwa muno nundu achao nundu amasumu atukoya asante sana Anthony Musili nondoka ndeni wa studio situ na kuna ninaito yolo nguku Anthony Musili ni kuma BioVision Africa Trust na ni utongea mubeawe musiaye sia nondo wakwitho akwatene na itonde ne wa kilunki ni kwatene wa tetheka ti lazima utumilovia mbingi ndeni wa wei wa nguku sisi amawizo lokomaku sindo siba utona kwa ya nguku nasio oyethia wako atanguku nzio ona kuwe mwene wiya kana witho sia mondongi au ina uhakika kana ni nguku nzio na ndina ndawone mwe
mwene wayo na nditona akuete uthuo na ini twende na ukuthuthia ukwate mbau ni mai ya organic nundu no twa imatne tikindu cheu ni kindu kituyabo na ni kindu kitona kututethia nyini twa Robert Mutuku ni kuendea kutinda neza tiwanesa.